أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيب جلبة wonɓe darde oɗo télévision meɗen Jama TV. hande kadi en wawi hewtude ɗo e koddiri Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawde noon piiji ɗin fof ko Allah subhanahu wa ta'ala wawata hoddirde. en weltani kanko Allah subhanahu wa ta'ala accuɗo en ha ila yontere hande, ha hande tawata hiɗen wuuri hiɗen selli haraka ka émission Jama TV ɗo woni ko hilniɗen en hilnaki hoore meɗen en hilnaki ɓengureji meɗen. en toro Allah subhanahu wa ta'ala lan ɗon ɓeydan en jam e kisiye ka ɓalli e ka ɓengureji. yo Allah ɓeydan en jam e kisiye, Allah ɓeydan en jam e kisiye. na musidɓe julɓe, ɓawmi seeditanade hoore an seeditano ala mono rewe nafa rewɗo on lorra kadi kala mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi si dewal ngal waɗi important. exemple ɗo joni hande ka wonɗen ɗo patron e ɓen hino ɗuuɗi. si a gollanali oɗo a gollano yayi oɗa, so a gollanali oɗa aɗa wawi yaade gollano ya oɗa heɓa arsike ma heɓa ko wuura. ayi kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sifitorano laysa ka mislihi say'un. siga makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala. ko ɗum waɗi si a lutoniri Allah subhanahu wa ta'ala a wawata heɓutude hay hunde ko wawata ma nafude ko wonɓantama important. o kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wawma waɗande kon. kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko foduma kon, o wi o waɗante kon. si a woopi ɗum a heɓata goɗɗo go waɗanoyoma ɗum ɗon ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi dewal ngal wondi important. ko ɗum waɗi ko nafa rewɗo ko lorra mo rewali. sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni. ay mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiyoɓe rewa. ay kono kay si on tigi wopi dewal ngal tun haray ko sabu ko on tigi addirano ko aduna ɗo kon on haray o waɗali ɗum, haray nafaali. sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wino ɓawdo cippinno baba adama o wino qulna habitu minha, cippe ka aduna. fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim. cippe mi addoyi ko wiyete peewal. kala jokkoyɗo ngal peewal ɗon ko malore wonan demo. kono neɗɗo si tawi woni ari kaduna tun a lutodiri a ronki rewde Allah subhanahu wa ta'ala, a waɗali ko wiyete dewal kon, haray a waɗali ko addiranoɗa ka aduna kon. ɗum ɗo noon haray nafoore nden waɗali, haray nafoore nden waɗali. sabuna noon laakara on ko aduna ɗo heɓoto. neɗɗo a wata yaade hay hawti a laakara wiya hiɗa gollande ko heɓoto ko laakara ton ko la ko aduna ɗo. alijanna ko aduna ɗo heɓoto. ay moƴƴere laakara nden ko aduna ɗo nde gollante. sa wopinde ɗo hewtoye laakara ton a wi la. eɗen andi ko ɗum si hewtoyama ka alijanna Allah subhanahu wa ta'ala ndaroy yimɓe sarinoɓe wadde dewal ngal, o wiya malaika ɓen huzuhu fa kulluhu, nangeɓe callon, nanganelan ɓe callon. ay ɓe ko bandiji mi taginaɓe nabiɓe aduna mi waɗani ɓe piji ɗin 9 e 10.
mi tagi ɓe mi timmini tere mi okkoriɓe haqqille mi waɗaniɓe noppi mi neminiɓe ne ban janɗi fof mi wi fusti mi yamiraam fina fi yo rewan ɓe salike khuzuhu fa kulluhu nangeɓe callon ɓe fokkintene ka yiite ɓe wiya unzurni Allah subhanahu wa taala nennan men mana ruttu men nattu men ka aduna okka men seconde hunde minute aji men golla ko yamirunɗa men kon fof e nder seconde hu men ala réguilé ay ko ɗum Allah subhanahu wa taala jabbatuɓe koyna hay haata on woɗɗodiri e ɗum wawata wonde hande kadi ayi ko ɗum waɗi neɗɗo on si a ari tun ka aduna ɗo a woppi ko wiyete dewal kon haray sabu ko on tigi addinere o ko aduna ɗo kon haray nafaari ɗum ɗo noon hiɗen seedito ala reweteɗo sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay nafa rewɗo lorra mo rewali hiɗen seedito ɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nellirimo diina gonga fiyo feññin ka ɗo diina e hoore kala ko wi'a diina tawi wona ɗum ɗon wona diina ay ko ɗum waɗi neɗɗo on i fokki e janggen tertoɗen innugol gande ɗuuɗi way gande ɗen maɗe ɗuuɗa ay ko waɗi noon karama ko ɓen hiɓe ɗuuɗi o yi ko wiyete alqur'ana ko alqur'ana hino waywa leggal ay alqur'ana hino waywa maayo no waywa geeci kono fubborɗa toon wo yiwɗa ko wiyete ko yirata dune niɓɓutuɗe ay alqur'ana hino waywa leggal waɗugal calɗi leggal si ngal fuɗi ɗo si ngal waɗi dowga calɗi honnunde calɗi wulure ɗin calɗi ɗon ɗi fof majji nene majji ko onto ko bindere nden ka ɗi fof majji kaka bindere ɗon woni asli mayre on ayi ko ɗum ko yeton ko mo kala ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni simi jamiri on hunde ittaqulla man istata'tum hule Allah embere wonno mariɗon feere heɓen hino ɓurdi kulol Allah jeeɓen hino ɓurdi imanu billahi no wawa hara an ko wakkileneɗa dewal ngal kon min on imanu an on naɓalilan ha to martaba an naɓalilan ha to ma gandal an hew naɓalilan ha to hara ko angal andugol an faami bon kono alqur'ana hino yaaji ay bon karma ko ɓen ɓe fof maɓɓe a tawima kala no yaari ngol laawol ɗo imamu malik imamu safayu imamu mo hambale hanafiya kono ɓeɗo fof ko diina l'islam no wawi annabaɓe ɓen noon annabaɓe wulure e temeɗɗe nelaɓe e ɗeɗo mofte bon ɓeɗo ɓe fof maɓɓe annabaɓe guluji e temeɗɗe ɓeɗo ɓe fof maɓɓe ɓe nela ko ɗum ɓe nelira ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ay ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullahi mais fof mum diina kan fof makka lasli makka on ko ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullahi ko jaɓe Allah jaɓon nelaɗo konto yeɓe dartoɗen diina kan ɗuuɗi diina kan ɗuuɗi gande ɗuuɗi ganda diina kan ko wota petti ko l'islam ko l'islam sariyaji ɗi noon hino ɗuuɗi wona no woniri aduna ɗo ni ñawore kala e sariya mum ñawore kala e sariya mum ay mais si a janggali famuɗa a darto ɗo innugol an gande ɗe ɗuuɗi gande ɗuuɗi janggi an kadi si a janggi tun ay way joni e compliqué way joni e difficulté par ce que a anday ko nun Allah woni ko faala anda ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faala ay no wodi noon darotoɓe ɗo ɓeyna ɗum ɗo ko e diina jeeya ko wiyete bidiya hiɗon andi safe ko kala gollal ngal goɗɗo golli nelaɗo maaki man amila laysa fihi amruna fa huwa raddun kala ko goɗɗo golli tawi nelaɗo gollali so wi'i ko diina Allah subhanahu wa taala ƴettata ayi fa laysa fihi amruna nelaɗo gollali sahaba ɓen gollali nelaɗo fanki ayi tabi'ina en gollali tabi'ina en gollali hay si wiyama ko diina ƴettetake ko wiyete diina ko nelaɗo addi kon sabu ne nelaɗo timmin fof mum al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l islamu dina joni exemple en ƴettay tun ko raɓɓiɗi potte joni won exemple hande ka fewndi ɗo hiɗen inna ɗo hiɗen e julde joom bente fami mais joom belte wona juldere lasli mum ala julde joom bente lasli mum ala ay ko on woni lasli joom bente
ñande jeenayi e ñande sappo mo heɓi feere nelaɗo maki ko yontigi hooru ay ko hunde jaandu e yiɗede ay ko waɗi noon nelaɗon ɓe horuno jeenayi tawi alyahuda en e annasara en kamɓe kadi ɓe hoora e ndende ɓe hoora e jeenayi ɓe hoora sappo ay nde tawde nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam himo yiɗi lutodirgol e alyahuda en o yiɗa golleji maɓɓe ɗin wona hunde wotere ay ɗo hino duwa wonande leeson sabuna nelaɗo e maki o man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nanditino e yimɓe o jeeyete maɓɓe joni nen enen ndaare hande enen hande référence men en fop ay culture men en fop ko nanditinagol e yimɓe alyahuda e annasara ay ndaare ɗo nelaɗo ɓay tawi joom bente ko ɓuri moƴƴude ko horugol ñande jeenayi e hoora sappo ay wonande heɓude feere ko ɗum ɗon daɓɓa to ko ɗum ɗon woni asili ko wiyete joom bente kon julde joom bente ko ɗum woni lasili juldere ko iidugol ngol juldere ko ɗum ko so tawani iidete assanatu iidani ko alqurana woni ɗum ko laaɓi posi ay fi sanati iidani hitande nden fof ko juldeji ɗiɗi woodi iidul aduha wa iidul fitri julde suumaye e julde donkin ko ɗe ɗiɗi islamu dakori juldeje julde joom bente lasili mum ala hay e nokku ala hay e nokku a yiyata e deftere alqur'an kan o yiyata hadis ɗiɗen fof yawɗo reconise julde wiyetende joom bente nde ala joni noon enen ndaare hannde so tawni innama hannde ko joom bente kono ma fade hannde ko juldere tana ala rowani tana ala hikka ma ɓe yeytoma haɓuɓe wo haray e ndeñande ko yo moƴƴintin koye julde joom bente tun haɓuɓe duwa moƴƴintinde joni nelaɗo sallah sallam e maaki mana yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ɓe fof yafante bakkatu jahilutte yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ɓen ɗon nelaɗo Allah subahanahu wa taala wi ay acceɓe ɗon ha ñande e moƴƴintini wo bon tana ala rawani tana ala rawani ko on to ɗum hikki lasili mum ala hay nokku mais hiɗen waɗude hiɗen innude joom bente ɗum e ɗum ɗin una cobbe waɗa nasi joom bente bon e piijugo e goɗɗi goyi e goɗɗi goɗi andiren innano yaada looto mbiri jan lasili mum ala hay nokku lasili mum ala mais kala waɗɗo ɗum hino tampitinade heɗa wadde bidiya kadina ala baraji amara bataji ɗum la sakka lasili joom bente ko horugol ñande jeenayi e hoore sappo nelaɗo ɓe hoori jeenayi ɓay ɓe andi alyahuda en no horude jeenayi no horde kamɓe kadi jeenayi lurtodirgol alyahuda en ɓe inni allahu lanɗo jaaɓi hitande aroyore nde mi hoora e jeenayi mi hoora sappo Allah subhanahu wa taala tawnali ɓe mais sahaba ɓen kono ɓe timmini yene ko nelaɗo yerino kon tawi hande kadi si ari sahaba ɓen ɓe hoora e jeenayi ɓe hoora sappo ay lurtodirgol alyahuda e annasara ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ko ɗum ɗo woni ɗaɓɓa e lasili joom bente o bon kono kay e goɗɗi goy ɗi andanɗa hoorema bidiyaji wonade ƴettede watte ka diina inne ko diina hara wona diina kono ɗon so tawi woni a janggali yurniɗa defte ɗen ɓe a wawata andude landagol ngol tun wawa taggasude e diina kam ay ɗum ɗo noon hara hiɗen seedi to ala reweteɗo sina nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo tun hana jokkede laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju liqa allahi kala tanqiniɗo kala fellutuɗo pelletti o ma yawi immintino e yeeso Allah subhanahu wa ta'ala haray yo o ndaaru ko nelaɗo waɗi kon o waɗa ɗum kala ko nelaɗo waɗali o ta waɗa wala yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi julɗo fof julɗo dagantako gollal ka nder dina l'islam ha anda ñawore gollal ngal ka l'islam si golla ay bon si a ndaari noon hay wona l'islam on tum joni exemple si goɗɗo ari ɗo joni o wiya o wiilan faala ko daranalan ndu suudu ɗo iɗa andi ha hande meeɗa wonde hay maçon ay a anda hayno bingawal maçon jogorte a ari a gasiki a wi ka maçon si a bonni est ce que saria kondanama yajaɓu par ce que ko an inneno gayna déjà hay so tawni hara qirtiki a wi hiɗa gayna hara woɗɗoɗo woɓɓe goo hay so tawni exemple a wi ka maçon hiɗa gayna fes a jonnama ɗo gollere a gollalɗe no ɗe hana gollirede noon saria hino kondanuma par ce que ko an reconise hino wawi ay a gollay no hana gollirede noon sina ɗum ara saria kondane kono kay l'islam on kadi ko noon
dagantako julɗo fof julɗo nde golla gollal kal islamu ha handa ko ɗum Allah subhanahu wa taala fandi e gollal ngal ayi ɗum ɗon ɗon nafi on tigi wo andugol ko honnum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗi on tigi waɗa ɗum sabu Allah subhanahu man ata ar rasula fagadi ata Allahu Allah subhanahu wa taala inni kala jokkuɗo nelaɗo ɗofti nelaɗo haray o ɗofti kala min Allah subhanahu wa taala ay lanni ko ɗum ɗon tum wata men nafude iɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa taala woni ko nellirimo dina gonga fi yo feññin kala ko wi'a dina tawi wona dina kom al yawma hande nelaɗo maki al yawma hande hazzatul wada yawmu arafa nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o dari o ini al yawma hande akmaltu lakum mi timminani on addina ko wiyete dina kon hande ɗuydota ko ɓeydota ko hande kadi hande kadi wahawi cippotako hande kadi goɗɗum go cippotako ɓawa nelaɗo inne ɗum ɗon ko l'islamu ala kono kay kala ko ɗum waɗi so inni wa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli hunde si waɗi on compliqué on waɗima compliqué yawka alqur'ana yaw ndara hadiseje nelaɗo ɗen yaw ƴetta sira jangga ndara hadiseje ɗen anda ay difficulté a way compliqué sa jangi alqur'an on anda si nelaɗo waɗi ɗum ɗo walla nelaɗo waɗali hara nan ngaari ƴettugo référence e woɓɓe gol koye nelaɗo tun référence woni ko ƴettete e nelaɗo tun ayi nelaɗo o dari ka hazzatul wada'a hajju makko sakkitingun oyni alyawma hey hande alyawma hande akmaltu lakum mi timminani on ay diina kun diina moɗon kan wahawi cippata ko hande kadi on goɗɗo no wawi addude ɗo goɗɗum o wiya ɗum ɗo hande kadi ko diina hara nelaɗo waɗali kala ko nelaɗo waɗali ɗum ɗon wona diina ay oyni wa raditu lakumul islam mi suɓaniki on l'islamu a diina ko wiyete diina kon wa man yabuta hayral islamu diina kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu diina falan yuqbalu minhu o jaɓantake ɗum ɗon fes wa huwa haray on ɗon fil akhirati ka saare l'akhira maliki yawmi dini wa huwa min al khasirin haray ko jaaɗo e perduɓe kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islam haray ñande lakara haray ko perduɗo sabuna o jaɓantake ko ɗo so certen ngoy wi to halataka hadisul khasiya wujuhun yawmaizin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya ene arima lakara geece gollunoɗe hoori hajjoyi itti zakka juuli ay waɗi pijji ɗi 9 Allah subhanahu wa taala enni tasla naran hamiya ɓe naatu a yiite wulnge janga alqur'ana hajjoya itta sadaka Allah subhanahu wa taala ni ɓe naatuya naate wulnge par ce que ko fiyon ɗum ɓe goldirani nelaɗo goldiri noon golle eɗen e golle nelaɗo ɗe lutodiri ay ko ɗum waɗi neɗɗo hayso tawni ko diina wonɗa e wadde koye hayso tawni ko diina mais golle ma ɗen e golle nelaɗo ɗen so tawni correspondali aray marsali ay golle ɗen wona ko ɗuuɗi kon woni ko ɗaɓɓa ay wona ko ɗuuɗi kon ko wi taw golle ma ɗen hino corresponde golle nelaɗo ɗen heɗe oytiri ɓaawo koyɗe nelaɗo ɗen ay ko ɗum ɗon tum watama nafude ɗum noon kanko Allah subhanahu wa taala o wi honnum bada auzu billahi min alcheytani rajim wa bassiril lazina o wi weltinir ɓen ay amanu gonɗinɓe ay ayi ɗo ko ɗum waɗi si nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni wa mubassirina wa munzirin ko o weltinayɗo ko hulɓinayɗo o weltinira honnu kala golluɗo ko moƴƴi wondema no wodanimo moƴƴere ay ino wodanimo alijanna kala golluɗo ko boni ino wodanimo yiite ay wa mubassirina wa munzirina ɗo noon kanko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam himo weltinde gonɗinɓe ɓen ay golluɓe ko moƴƴi ɓen o inni honnu wa bashiril lazina weltinir ɓen amanu gonɗinɓe ay wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi o andi Allah subhanahu wa taala innali wa bashiril muslimina o wiyali weltinirɗo jule ɓen ay ko ɗum waɗi neɗɗo ko ɗum waɗi mu'minu ko wiyete gonɗinal kon ay mana al mu'minu bid'un min al islam mana neɗɗo si o woni gonɗinɗo mana gonɗinal wonugol imanu billahi gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ko jeeya ɗum ɗum ɗon tun hino ƴetti feccere l'islam o
sabuna neɗɗo hina wona julɗo ara ko julɗo haw gayna ara ko julɗo kono ko fenowo ayi neɗɗo wona julɗo hara ko jeenowo neɗɗo wona julɗo wona waddindirowo kawte ayi neɗɗo hara ko o julɗo boneji ɗi jeena sappo hayɓe wiyaka wona jule ɓen ko watta kon ɓe mijotaw ko e waɗugol ɗum hara ko ɓe wona jule ɓen ɓe mijota ko waɗugol ɗum mais harale ko julɗo ko heɓaɗo e dande la ilaha illallah muhammadu rasulullah komo nena mum wi komo nena mum woni julɗo baba mum wiya julɗo ayi no gasa hara ko ibrahima wiyete walla mouhammadou walla oumaru hara kadi ko inde jiyaɗo kadi e inde moƴƴere fami hara golleji ko watta kon en tant que julɗo hara golleji ko watta kon hayɓe wona jule ɓen wattaɗi ko ɗum waɗi innugol fi kañum ko julɗo tun innugol ko julɗo kañum ko julɗo tun haɗa ɗon de ayi julɗo yagal ngal tun yonali fi tun komi julɗo ɗum ɗon tun yonali ka dina l'islam allah subhanahu wa taala wi ko mu'min neɗɗo nen so heeɓi imanu ko wiyete ko ɗum waɗi ko fekke imanu heeɓo gandal ngal koye hoore imanu mahoto golle neɗɗo on koye hoore imanu billahi nafotata na e hoore julɗo yagal ngal de ayi na e hoore julɗo yagal ngal tun par ce que fi ko a julɗo a juulay kono a fenay a juulay a wujjay a juulay a ño'ay musidɗo ma a juulay a hulata hakke musidɗo ma ñamugol lakkere go ɗum wamma fu e mere mais julɗo yagal ngal ko nun nafi ɗum nafaali hay fus neɗɗo noon si o heeɓi imanu ko wiyete imanu kon sina dika ɓernde on tigui fes a tawi ɗi piiji fof ko sortata e nder ɓernde on tigui ha sagol gaynedi ko wiyete ñoore sabuna neɗɗo ndemo heɓa imanu billahi wo nde imanu billahi nanata ko ɓernde makko o a tawi o andi ɗi piiji ɗo ko ɗum ɗum wata ko andugol mo ɗi piiji ɗo ko andugol mo allah subhanahu wa ta'ala anda ko honɗum allah subhanahu wa ta'ala faala andugol mo nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama anda ko nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam faala kon ko ɗum ɗum wata nadde imanu billahi ka ɓernde makko ay ko ɗum ɗum wata nadde imanu billahi ka ɓernde makko mais fisi ko a julɗo a janga a anda allah a anda nelaɗo amadou sallah sallam kono noon ko a julɗo kono wata rentorde e haqqeji allah ɗi honno wata rentirde haqqeji musidɗo ma ɗi banu adama ɗimoma ayi déjà hakke si a daari déjà tawa haqqeji yimɓe ɓen hakkeji musidɓe ma ɓen banu adama wonduɗon hakke banu adama ɗimoma on hino ɓuuri hulɓinade no ɓuuri wonde dangereux ko allah subhanahu wa taala ɓuura e haqqe allah on ayi saabu haqqe allah on ñande tubande ha allah wiuɗa allah mi tubanima wo kan inna allah yahfiru zunuba jamia kanko allah subhanahu wa taala o yafoto bakkatuji ɗin foof ayi bon mais haqqe ɗimoma mo waɗɗa on allah subhanahu wa taala inni ɗum ɗon ko an mo waɗɗa on ko onon ragilta ɗum ɗon ayi siɗa faala hajji yeyɗo ka min wo so wawa gollude golle moƴƴe ayi fi tun ko a julɗo wawalima gollinde golle moƴƴe dey wa bashirilla jina weltinir ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe e jakko sa goɗɗo woni mu'minu billahi so golla golle moƴƴe e nana ɓene ɗe kaari ko mumini ayi eyi o tiɗina hay hunde on haajaki ay e fuy ayi wallahi mo tiɗini himo haaja kono noon hino woodi ko o reni no woodi ko o moyti no woodi ko o huuli ayi ko ɗum so waɗi hoore makko doy ayi banu adama waɗa e hoore ma doy ayi bon si tawi woni kadi pellete hiɗa andi haqqi e musidɗo ma haqqe yimɓe wondida ɓen no teddiri no mawniri e maɗa wallahi a waɗa e hoore ma doy fi honɗum fi wota yan fiyita heeɓu hakke musidɗo ma fi wota yan e musidɗo ma ayi si tawno en fof meɗen mo kala heno rentino e renagol e haqqe musidɗo mum mo kala no huluno haqqe musidɗo mum a tawa no hande harayno aduna on hiɗen wuuri e hoore jang harayno aduna on hino wuuri e hoore jang hara aduna on hino woni e hoore jang ayi kono e haray pijiɗi no metti sifade wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe jannatin ko wiyete alijanna ayi tajiri hino ila min tahati ha sengole alijanna on al anhaari ko wiyete canɗi ayi ko wiyete canɗi mana canɗi njuuri canɗi kosan e cangol ko wiyete beere kon lazzatal lissoire bina ay beere andanɗa hoore ma beere nden aduna ɗe beere haramude suulayde bonnayde haqqilde allah subahana wa taala ene beere wonde lakara nden wona suulinayde wona bonnayde haqqil ko welde kadi lazzatal lissoire bina ayi bon hiɗen andi
avant l'islamu hari beere on hino daggi kono tawde yimɓe ɓen si tawi woni jule ɓen si tawi woni ɓe yari beere nden haqqille maɓɓe ɗen bonay ɓe wawata darade ɓe waɗa dewal exemple o joni goɗɗo si o yari ɗo bimbi subaka ata ñallal ngal fof himo mandi ayi ata ñallal ngal fof himo mandi o wata wadde ko wiyete dewal ayi joni noon e ñallal ngal juulete laabi 5 Allah subhanahu wa ta'ala inni wala taqrabu salata wa antum sukara eyi wota on aɗa juulugol hara hiɗon suli ɗon bonni haqqille mon ɗen on say hande kadi beere nde woni ko nde harmina Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi daggani nde ko ali janna ay ko waɗi noon ko wiyete noos ay weeli foti ɗum ko ali janna woodi ay ko ɗum waɗi si ali janna sewtoyama dogugol mappo fi dépense ala ton ay hande aden no mappi on to dépense iwata ɗum ala ton nawnetake mayetake a nawyata kati a nawyata bon ko l'âge de 13 ans 14 ans 15 ans ay 16 ans si ɗuuɗi ha 18 ans ko ɓen woni ko alijanna ay woni alijanna nawyetake nawnetake mayetake dowgol fi dépense ala ton hay piiji ɗi andanɗa hoore maɗa harminano ko aduna ɗin fop ɗi daginanama ka lakara hande kadi fof siko teraɗa ala dewal ala lamma mi juulali hande lamma ɓe on mi juulirta ade on tigui yemmo juula no ronki eyi ɗum ɗon foof ala toon dewal ala toon modi weeli foti ko ha ɗo ka ay weeli foti ko ha ɗo ha kono noon mo toppike weeli foti aduna on ka aduna ɗo kara han si weeli foti lakara on ronkoya fuutoyade on tigi kara han ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni mana o hawtidirta hay mana ɓernde giggol aduna giggol lakara nder ɓernde wotere wona woniri noon yiite ngen e ndiyan ɗam wata wonude nokku gotum ko waɗi neɗɗo on siya ɗuuraki aduna on kara hansi lakara on to moƴƴoya andi noon haray perdi haray wonani nafoore ko ɗum waɗi Allah subhanahu fama rabihat tijaratum wama kanu muhtaduna Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe tonaki ngeygu maɓɓe ngun fama rabihat tijaratuhum kamɓe ko wiyete commerce ko ɓe ardo aduna waɗi par ce que aduna ɗo hop ene ko commerce arɗen aduna ɗo ayi ko yeeyugol arɗen aduna ɗo dey ko ɗum woni marchandise on ko arɗen ɗaɓɓugol ɗo ko golle men ɗen ko ɗum woni marchandise on dey golle maɗen ɗon a présenté ɗe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o sooda ay o sooda mais sa immi ko ɗo joni a yahi ɗo Chine walla Inde aronde ke marchandise fiya dédouanier ko seeri fiya yoɓoy toon ko seeri sa addi ɗo Sénégal ɗo walla Guinée addi tawi marchandise ma o moƴƴa sawdoɓe kamɓe ɓe haajakay ɗum ko on yeehi an immiɗo yeehi ha Chine walla yeehi ha Inde wonto de sodoye marchandise bonɗum addi ay sa feri toon honnunde haaju commerçant ala e ɗum ɓe sodantama ko boni kon ka ay kono aduna ɗo kadi ko commerce arɗen golle marchandise on ko golle men ɗe sen présenté ɗum yeeso Allah subhanahu wa ta'ala so welali mo sodata o ƴettata ay ko ruttete ha e jommum ko an andi honno gartata ko ɗum waɗi so inni to nelaɗo maki to ay man amila amilan falaysa fi amruna fa huwa raddu kala golluɗo gollal tawi nelaɗo gollali ngal ruttete maɗa ay golle maɗen so lutodiri e golle nelaɗo ɗen tun yandu haray marchandise ma o marsali ay fama rabihat tijaratuhum ɓe tonaki ngeygu maɓɓe ngon fi honnum wama kanu muhtaduna fi ɓe fewali ay fi peewal alanaɓe ko ɗum waɗi haɗi ɓe tono commerce maɓɓe on o wi Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum wa amilu salati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum hino wodani ɓe jannatin alijannaji tajiri hino ila min tahtiha sengole majji al anharu canɗi ɗi canɗi ɗi wiwɗen ɗo ay o wi honnum kullama ruziqu tuma kala nde ɓe arsika min ha ka alijanna to mina chamarati ɓiɓɓe leɗɗe mi wi andi ko wiyete jannatin alijanna ko jardin façon dinɗe leɗɗe fopp hino woodi ton kala façon ñamete leggal ngal falaɗa ka aduna ɗo hino woodi ton banana pomme orange mango ay ko waytata ɗinɗo kala façon leggal ngal anduɗen hino ñametegal wonga ka aduna ɗo hino ka alijanna kala kadi ko faalaɗa na yaha immo yaha ɗaɓɓoya dey ay ko yaha miijo tun ara ɗon ara tawe ɗon ɗum la sakka ay
kullama rusigu tuma kala nde ɓe arsika min ha ka aljanatu min ashamarati ɓiɓɓe leɗɗe risigan arsike maɓɓe qaaluɓe wiya haza allazi ko ɗum ɗo tigiri risuguna min arsiketeno ay min qabulu ko adi honto adi min adda lakara ɗo ko aduna pomo ko ñamaynoɗa aduna banana orange mango ko siga ɗum min ñamayno min qabulu ko adi honto aduna to ay kono nanda yaada e beladere mon ndu nanda yaada dakkame mum on nanda yaada fes ay ɗum aduna ɗo nanditina tun e kone ka lakara kon seeɗani nandita kone ka lakara seeɗa ko ɗum waɗi weeli foti noos ɗum ko lakara woodi ay ko ɗum ko lakara woodi bon so ndege noon wattina liila si jokki weeli foti on aduna ɗo karan si lakara on ronko futoyade on tigi ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah wata adna on foolin en ha ronken heɓude ka lakara on to kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala adduniya mata'ul khurur aduna ko hoday ɗum aduna ko hoday ɗum ay ayay ɗo woɓɓe goo ko fewndo ko andanɗa hoore maɗa aduna on hino welani ɓe piiji ɗin fof hino yombani ɓe kala mana fewndo ko ƴiƴa maɓɓe ɗan weeli ay tare piiji ɗin fof hino wondirma ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitata ɓe ay aduna ko seeɗani ay ɓayna hande ko ɓuri déjà ko ɓuri hewde ko gande sa daari ko jeunesse on woni e mayde ay mawɓe hino yaadegoy kono jeunesse on kadi hino yaada ay ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala en fopp meɗen nde Allah subhanahu wa ta'ala nde no ƴettita en wo taw hara ko yiɗi den o yarli en so ƴettita en ay hara ko saabu moƴƴere wonande en ga aduna en lakara nden hara ko saabu ɗum ɗon woni ko ƴettitata en saabu o inni aduna ko hoday ɗum wala tahurannakum duniya wata aduna hoddu on wata aduna ɗaynu on ay aduna juuta ko ha seeɗani ko weeli o ko ha seeɗa yon tigui anduto o wuuri o mayay ay o wattana yiila taw ɓe wi ko woni ƴoƴƴuɗo ko on gollanɗo koni ma ba'dal mawti ko golluɗo ko wonani ɓaawo mayde nden kon ay ko gollanɗo ko woni ɓaawo mayde nden kon bon si tawi woni nde gordo gardare o ƴawra jolda fof ƴawa cippo fop coono aduna fof tawi woni on tigui ko aduna tum woni ko gollani ha haray hulɓinike ay wona auzu billahi Allah subhanahu wa ta'ala inni honnum wallahum hino wodani ɓe ay fiha ka aljanna azwajum ko wiyete sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe ay ko wiyete hurul ayni kon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗo wiyete sonnaɓe laɓɓinaɓe ay en nanay ma emen fuuta wo no maka wo kala ɓurɗoma debbo hara yo ɓurima ay c'est sûr laɗo maki wo mana suddiɗo moƴƴo mana harani fondation galle fondation ɓiɗɗo gorko ko heɓugol sonnajo moƴƴo sonnajo ɓutinomo ɓernde ay bon sonnajo laɓɓinaɗo komo andanɗa hoore maɗa ko wonuɗo yeru moodi mum tun gorko go andamo si wona moodi makko ko ɓeɗo woni sonnaɓe lawe ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗo walahum no wodani ɓe fiya ka aljana ton azwajum sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe kono kay e jaka sonnajo si tawi woni o wonali yeru modi makko haray wona o sonnajo haray o jeeka e sonnaɓe laaɓuɓe par ce que attention Allah subhanahu wa ta'ala inni o sonnajo mana kanko kadi ka lakara piiji dan ngala koyngel makko tawtoyta ngaya o landita ka ɗum ɗon ay mana fi diina makko kam ne jeeya muɗum fi diina makko kam hino jiya e muɗum ndimu moodi makko ngon par ce que ko kanko halfina aynugol ɗum ɗon exemple joni neɗɗo ko wonɗa ɗo karama kojo teddinaɗa ɗo wo teddinaɗa ɗo wo si tawi woni fayda feccere quartier on fof ino humpiti fi ɓeygu ma a sikkay ko yaya gara hiɗa teddi kono a tawa a tedda ay ara a tedda ay ita woni ko feƴƴiraɓe ne andi ko waɗa woni moodi kaari ay bon tawi woni fof hino humpiti fi ɓeygu ma haray ɓeygu ma waɗnalma valeur haray fima on tedda ay koyneɗa hiɗa teddi wo noon siɗ noon hara kan woni hombode ko ɗum waɗi sonnajo ɗum ɗo kadi no jeeya ko lantoyte ñande janggo hiwalngol moodi makko ndimu makko ngu
très important ay ko Allah subhanahu wa ta'ala en faandi do walahum ina wodani ɓe fiya kal jana ton azwajun sonnaɓe mutahharatul laɓɓinaɓe hurul ayn kamɓe ɓe anda gorko goo hina woodi so wona moodi maɓɓe ay andi ɗum ɗo kadi ko malore mawnude ay ko malore mawnude wahum kamɓe ko ɓuri wondude important kon noon ɗi moƴƴereji ɗo fof hurul ayni ñaameteji welɗi wonɗi ka aljanna horugol ala ton juulugol ala ton mapagol fi dépense ala ton nawyetake nawnetake ko salamun salamu ko salamu qawlan min rabbi rahim ko jam e kisiye tum woni ka aljanna ay probléme fussi ala ton ɗum ɗo fof e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni wahum kamɓe fiya ka aljanna ton khaliduna ko ɓe luttayɓe ton ala e nugala joni hande on woni ka aljanna ha hitande karire joni sitande karire hewti ko on yaltoɓe ton ala khalidina fiya ko luttugol ton mudi yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗum ɗo Allah wota adna men on janfo en ha faɗen ɗum ɗo ay walla wota en janfo hoore meɗen sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni inna shaytana lakum seytane wonande on aduwwul lakum ko o gaño wonande on fattakhizuhu aduwa onon kadi jogite seytane gañode ay joni noon golle seytane ɗen kanko ko honnum ko ɗi moƴƴereji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala fodi en ɗo fof kanko seytane golle makko ɗen ko ɗum ko jokkugol en ha perden ɗiɗo fes ay ha perden ɗiɗo ko ɗum waɗi so kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi o ini he inna shaytan ande seytane nde lakum wonande on aduwum ko gaño mon nani fattakhizuhu aduwa onon kadi jogitemo gaño dey jogitemo gaño ay sikkuɗa noon jokkugol weeli foti ƴetta deftere Allah no Allah subhanahu wa ta'ala noon kitaballahi wara a juhurihim deftere Allah nde ɓe bogi kende ɓawa maɓɓe ɓe considéra haaji maɓɓe ala e ɗum ɗum ɗon no wawma andinde ko honnum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ay ko si a yurnike deftere ɗen a wakkilike juula janga anda ko nun Allah subhanahu ƴetta defte ɗen yurno wawa andude ko honnum Allah faala wawa andude ko no seytane raɗorte ko no seytane potitorte ay déjà hiɗen andi neɗɗo joni exemple Allah subhanahu wa ta'ala ini seytane natata e suudu nde inde Allah jantete e muɗum ay bon si tawi woni noon suudu ndun si tawi woni suudu ndun 24 heures sur 24 bon ko piiji weeli foti aduna tum woni e marsude ton tawi ko seytane woni e dirisude ton bon ko honno ɗi moƴƴereji ɗo wawata heɓorde kala suudu ndu seytane ari o nani no wiye ton auzu billahi mina shaytani rajim walla o ari o nani no wiye ɗon allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah subhanallah to oy pilasi an ala ɗo ay fanɗi fanɗi o dogay teppere temedere o pottito ɗon ay ko waɗi noon seytane si woni nokkure ha wiyama ha o nani no wiye auzu billahi mina shaytani rajim wa ay wasite woni ko leggalite nde ƴettandu sunna ko ɗum jinna seytaneji ɗin sunnirte ay seytane ko ɗum o sunnirte ay mais so tawni noon galle ɗen inde Allah jantitake toon fes ko affaire aduna tun jokka toon mais seytane harani mari toon place ay ya huɓindo ɗen galle ɗen fof hande kadi ko seytane dirisude toon andi haray marsali Allah subhanahu wa ta'ala ni inna shaytan ande seytane de lakum wonade on aduwum ko gaño fattakhizuhu aduwa jogite seytane gaño ay sabu no o wi honnum o wi la aqda anna lahum mi jooɗantoɓe sirati kal mustaqima e lawol fewgol ngol fof Allah seytane ni wi kala ko moƴƴere nden heɓotoɗo mi sakkoto ɓiɓɓe maɓe mi fiwotaɓe heeɓu ay fi men fof men jeeya men wonu jeeyaɓe yimɓe yiite ay fi honnum ɓay ko sabu baba maɓɓe adama woni ko min ko yaltinirɗa ala min seytane ko aljanna la aqdu anna lahum mi jooɗantoɓe sirati kal mustaqima e lawol fewgol ngol fof fiwata moƴƴere heeɓo ko ɗum fewndi hande ko ɗum fewndi ay o inni honnum o inni wala tagui tanna o wondiri o inni wala tagui tanna wallahi la aksara on ko ɓuuri hewde la sakirina wonata fi yettugal ma Allah subhanahu wa ta'ala ɓurɓe hewde maɓɓe ɓen a heɓata yettoma ay wiyoɓe alhamdulillahi rabbil alamina a heɓatako par ce que waɗi ɗum mi waɗa tout possible ay mi utilise pouvoir on fof min iblis fiwata ɓiɓɓe adama ɓen heeɓu moƴƴere nde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum noon andi kankadi o rentini en o wi wattane yiila de wattane yiila
ande o ko gaña moɗon non ɗi moƴƴereji yewtade ɗo fof kanko golle seytane ɗen ko woni e combattude ko fi ɓiɓɓe adama ɓe wota heɓu ɗiɗo ay jeeɗen e yimɓe perduɓe koɗo neɗɗo on hara hino du'i no hani wattangol yilande tawde noon no andi pelete ko aduna ɗo luttetake ko weli wo ko weli ko duuɓi heeɓi wo ko duuɓi heeɓi aduna ɗo luttetake ay kono wota aduna on perdine on tigui lakara makko ay Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi inna Allah ande no Allah la yastahayi o amata an yadriba nde waɗata masalan misal ma ba uudatan mana misal ngal hara hingal fota wona wa sonsoliwil ko non ɓuri fandude ko aduna ɗo a hewti sonsoliwil ko kullum fandukum ay déjà wi fama fawqaha ma har ko hewta sonsoliwil misal Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ɗum misal mana pihum ɓurkum e fanɗude Allah subhanahu wa ta'ala wi fa amma allazina amma non ɓen amanu gonɗinɓe fa ya'lamuna haray hiɓe andi annahu no ngal misal alhaqu ko ngal gonga ay mana pihum ko kum fan yo ko kum fanɗi si Allah subhanahu wa ta'ala misi kum wowli makkum ko aduna ɗo hara yimɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen kamɓe hiɓe andi ngal misal ɗo ko ngal gonga ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni neɗɗon wota yawito bakkatu hum fanɗukum ay neɗɗo fof neɗɗo wota yawito bakkatu hum fanɗukum ko waɗi noon aljanna ko poyen naturete ko poyen wona bonɗi e moƴƴi wona e peesede ko bonɗi e moƴƴi wona e peesede ka bon hiɗo yawito ɗo joni bakkatu hum ɓurkum e fanɗude ara ko kun ɗon perdinoyte ñande wa ta'ala newnan en gollugol ko moƴƴi kon sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fewnata ko Allah subhanahu wa ta'ala ko fewnata yo Allah subhanahu wa ta'ala jarribor en yurmede makko nden man yahdillahu fa huwa almuhtadi kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on woni fewɗo wona doole goɗɗo woni e fewnude goɗɗo wona gandal mawɗo ma e fewnude ko yurmede ma an Allah sabu no wodiri woɓɓe goo hara hiɓe jangi ha wallahi ɓe andi teɗɗin fof mais hara ɓernde nden jikku bonɗo on hara wawata okkude ɓe sanji gollugol golle ko moƴƴi hay noon si ɓe andi koy ko ɗo moƴƴere nden heɓoto hara ɓe jangi nette wallahi si ɓe andi ko moƴƴi ɓe andi ko boni mais angal jogagol ɓernde moƴƴere wa okkataɓe heɓa okkataɓe sanji gollugol ko moƴƴi ay ko ɗum waɗi neɗɗon ko si Allah subhanahu wa ta'ala wata fewnude wama kunna lina hatadi lawla an hadana Allah neɗɗon wawa fewde sina Allah subhanahu wa ta'ala ettuka bawgal mum fewni on tigui ɗen toro noon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en yo Allah fewnu en fewnanen ko noon tum wata en nafude misal hum ko kum fanɗi o ko kum fanɗi haray kamɓe gonneɓen hiɓe andi ɗum ɗo ko daaluye Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jaɓa ɓe wetora ɓe anda ɗum ɗo koko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwri ay fa amma allazina amma ɓen amanu gonɗinɓe fa ya'lamuna haray ɓe andi annahu no ɗum ɗo alhaqu ko gonga min rabbi en immorde ka joom maɓɓe wa amma allazina amma noon siko ɓen kafaru yedduɓe saliɓe gonga Allah on jokki lawol cheytane ƴetti cheytane waɗi guiɗo muɗum fa yaquluna rabbi wiya maza arada Allah ko ɗum Allah fandi bi haza masalan e ngal misal hamodi kono woni siga ɗi piiji ko ɗum woni ngol accutugol waare ko ɗum woni ngol raɓɓinɗingol pantalon ko ɗum woni ngol buumagol e piijugo ɗi anduɗen hiɗen wawla ay mana exemple joni woni raɓɓinɗingol coñci nelaɗo ko maaki koɓe maaki ko mana julɗo gorko ɓeyni wota daasu coñci ɗum ɗon hino harmi julɗo mana yoppugol tuubil ay mi anda ko wiyete ko dombolo ko honno yoppugol tuubil ko hunde harmude ay ko hunde harmude moƴƴana ɓiɗɗo gorko e inni pantalo ɓiɗɗo gorko wota feƴƴu holɓudere nden holɓudere koyɗe ɗen pantalo o nayi feƴƴu ɗon ɓiɗɗo gorko ha na daasude coñci ko hunde harmude nelaɗo maki kala ɓiɗɗo gorko daasuɗo coñcol ko daasi kon e jommum fof nato e yiite jahannama ay bon julɗo suddiɗo ko yo daasu coñci makko ɗi ko yon julɗo suddiɗo ko yo watta coñcol ko wiyete jilbabu haray
simo yaltude ko yaasi hara coñci ɗin hino dasade fi on fi watta tere makko ɗen yaltutu almar'atu kulluha awratun illa wajhaha wa kaffayha. ay sonna ɓen il faut que ɓe wattana yila moƴƴa. ay si a yii noon ceernoɓe ɓen hino wowlude karama ko ɓen hino wowlude Allah subhanahu wa ta'ala inni addinu an nasiha. kala anduɗo ko diina l'islamu on wowli kon anduɗo diina kan o ronki laɓɓinde o ronki fenginande ɗum ɓe andaɓe nelaɗo maki haray e jeyama e janfiɓe. wowlu gonga kan wolanaɓe ɓen jaɓa walla ɓe ronka jaɓude Allah yoɓe jaɓu ko ɗum toriɗen en fof ko waɗi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala annabaɓe e ɗuɗde nelaɓe e ɗuɗde annabajo kala e mofte muɗum noddoyte ñande janggo darde yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lando annabajo on mi nelnoma a yettinno ko mi nelma kon annabajo wiya hi mi yettinno ko nelɗa alan e mofte hanɗen kon. nelanoɓe muɗum ɓen kadi ɓe darne o nelano e moɗon o yettinno mi yettino on jaɓuno ka on jaɓano karma ko ɓen kadi wakka zalika. si a jangi ko ɗum waɗi so inni hayrukum man allama wata allama ko ɓuuri moƴƴude e moɗon fof ko on janguɗo ha gayni andini. nokku goo wi honum o yi fa zakkir andintin waajo fa inna zikra tan fa ol mu'minina. no gasa woɓɓe goo sawi ɓe wadde ɗo pijji ko fi ɓe anda hara ko ɓay ɓe anda si ɓe andi tum no gasa ɓe waɗataɗi fas waɗata no gasa ko ɓay ɓe anda ko ɗum waɗi so ɓe waɗude. ayi bon joni noon si tawi woni karma ko ɓe jangi ha ɓe gayni ɓe on mbi hunde koɓe fankike ɓe fanki pelletti hara ɓe wonɓe wadde ɗo ko ɓay ɓe anda si ɓe anduno tum pelletti ɓe wattano kono ko an janfiɓe ko an saliɓe yiɗande moƴƴere nden yeetoɓe ɗum ɗo waɗetake Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ɗo ko hunde harmude faami ɓe jaɓa walla ɓe ronka jaɓude. mana Allah subhanahu wa ta'ala ni sonnajo kullu ha awratun o sonnajo fof makko ko awra illa wajhaha wa kaffaya sina neɓe ɗen e juuɗe ɗen. bon ɓe wi sonnajo si tawi woni o juuli so wi Allahu akbar tawi ɗi peɗali kolli makko ɗo hino yaltete julde makko nden jaɓetake. ayi so sujjoyi o waɗoyru ko sujjoyi ka leydi so tawi woni e kolli peɗali makko ɗin hino yaltete ɓe wi julde nden nde jaɓetake. joni noon daara enen sonna emen ɓen hannde woni no juulirde ma ko si tawi woni hino julde so reni juulugol fende ko ɗum ƴetta tigga hum bogo ka hoore mum ɗo si gayni julde assalamu aleykum itti tiggarde nden bogike to. nelaɗo make sonnajo si sukkundu makko ndun yaltiti e worɓe janamɓe ɓen mana sukkundu makko ndun si yaltiti haray malayika no huɗudemo ha ñande ha ñande o muuri sukkundu makko ndu no harmi. ayi ko hunde harmude sonnajo sukkundu makko ndun hana yaltutude hakkude worɓe janaye ɓen pes ayi haray malayika no huɗudemo ha ñande o suuɗi sukkundu makko ndu. joni noon daare sonna emen ɓen hannde daare sonna emen hannde ko feññini tere muɗum hay enen wore ɓen en feññinira noon tere men ɗen hannde ko ɓurɗo wat wa nauzu billahi wolotako sah koko anduɗen ko anduɗen quelque soit sonnajo no wawi wonde no wawi wonde ko yo ƴettu coñci timmuɗi tis eyyi ko ɗum noon woni nafoore nde yo andu sina ɗum haray no hulɓinanimo haray no hulɓini sonnajo ko yo suuɗu tere makko ɗen carrément yo suuɗu tere makko ɗen carrément sina ɗum yo andu haray malayika no huɗudemo ha ñande si o juuli tere makko ɗen suuɗaki julde makko nden nde jaɓetake. ayi sonnajo ko interdit accudugol tere mum ɗen ka yaasi sino yaltiri ko ƴettu coñci timmuɗi ayi ko hunde hulɓinide fijirtake fes. ayi ko ɗum waɗi eyyi sa noon hiɗen wolude ko wi kon addinu annasiya diina ko laaɓat reedu diina ko laaɓodiral reedu ya laaɓa en e ɓen reedu kono nelaɗo makir noon nelaɗo janfaki. eywa tawde julɗo fof la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ayi hay goto e mum wonata julɗo ha tawata hara ko yiɗani hoore makko konko ɗum o yiɗani musidɗo makko julɗo o. ayi Allah subhanahu wa ta'ala newnanima a andi l'islam a andi ko Allah faala a andi ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam faala ko ya noddi ɓen wajoɗaɓe o hoore teddungal e hoore needi hara wona sabutugol ɓe. ayi udu fi sabilillahi alhikma wal izatil hasana par ce que no wodiri woɓɓe goo si ɓe jangi ɓe andi ɗo joni dina kanko wi kon par hade hiɓe considéri ɓe jangaɓe ɓen ɗon ko fusi
non wona non eyi an kadi hanki hari a anda ko a jaaɗo yimɓe majji ɓe ko Allah subhanahu wa taala moƴƴi e ma faminma kaɗo dina kono an kadi si tawi woni hiɗa faala goɗɗo goyo fama kaɗo dina wajoro on tigui e hoore doy andiniramo e hoore doy négocia on tigui waɗana on tigui masalaha e hoore doy noddira on tigui doy e hoore faamo ara wona e hoore sabutugol noddira on tigui e hoore doy andina on tigui ko ɗum ɗo Allah faala ko ɗum ɗo nara ɗum sallallahu alaihi wasallam faala yewtira on tigui doy no gasa on tigui on famodira e joni ayi ara wonal neɗɗo sabitowo ayi koɓe waɗi o ko ni ni eyi ɗum ɗo ko hunde haramude ni ni tati non hay si tawi woni on tigui ayi on tigui ellahu noddu on tigui yewtira on tigui te modi akhi ɗum ɗo de ko ni e ni e ni e Allah yamira ɗum ɗo nelaɗo yamira ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ni e ni e ni yewtira on tigui doy ayi udu fi sabilillahi bil hikmati wal mau'izatil hasana ayi ko ɗum waɗi neɗɗo hay si tawi woni a janggi si faamu heɓaki a wawata noddande dina kam ayi no woodi buy jangguɓe ɗo tawa ko raɗagol yeeɓen e dina kamɓe woni par ce que hiɓe faala noddude e dina kam ko no ɓay faamu ala ɓe anda honno ɓe noddirta jama on e dina kam ayi kala goɗɗo waɗi ko harmude ni ko nelaɗo waɗal ɗum ɗo waɗirni non non ñaande noddata ka dina la ikraha fi dini forcé adata goɗɗo ka dina ayi ko négocier masala tum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na négocier na masalaha o noddiri ɓen e dina kan ha doole heeɓi ayi ñaande noddata e dina masalaha tum noddira ɓen doy ha ɓe anda ko ɗum Allah subhanahu wa taala faala on famodira e joni eyi kono sa ardi doole wawata gasude eyi ɓeɗo sonnaɓe hiɗen toro Allah subhanahu wa taala newnange en fof meɗen ɓeɗo sonnaɓe meɗen wona ƴettoɓe coñci timmuɗi ayi wona Allah subhanahu wa taala wiri noon ana huzu zinatakum kullu masjidin ayi mana alhaali ka fewdiron wo alhaali ka fewdiron ƴette coñci timmuɗi ƴette coñci timmuɗi ƴette coñci timmuɗi ayi ko ɗum ɗon tun nafata ayi ɗum ɗon nafata onon so naɓe il faut que watta noon yila moƴƴa ƴetton coñci timmuɗi ayi ɗum ɗon tun wawata nafude hina ɗum hara ene hulɓinani on tigui ayi Allah subhanahu wa taala inni ayi wa amma allazina amma siko ɓen kafaru yedduɓe fa yaquluna ɓe wiya maza aradallah ko ɗum Allah fandi bi hada masala e ngal misal ko ɗum woni siga ɗum ko ɗum woni ƴettogol ko ɗum woni ngol buumagol ayi ko ɗum woni ngol tiggagol ayi kayiɗa kaari o a joni keccum kayɗo on tiggi ayna yummirawo siko a suka ɗo joni woni an ko julgol jangga waɗugol pikitonɗe hiɗa jangga toon ɗe jogui toon deftere ara an hiɗa konta ko a neɗɗo mo fina anda hay fuy ko on mbo woni komojo man safiya mana ko hombo woni komojo ha andanɗa hoore maɗa wiwɗo kañum dina l'islam wona haaju muɗum ayi ƴettuɗo l'islam waɗi ka ɓaaw keyɗe mum inlo kañum l'islam wona haaju muɗum ko hombo woni komojo ha hewtiti on ay illa man safiya nafsa ay wonande ɓe wino annabi wonande ɓe wino to annabi ibrahima ko komojo nde o tawno hiɓe rewa sanamu gulu jeetemeɗe o ƴetti o wiɓe ko Allah tum woni ko rewete ɓe wi noon ɓe ni annabi ibrahima ko komojo ni minen ma rewi sanamu gulu jeetemeɗe ɗin ɗi ronku men gaynande hay hunde o wiya men kanko Allah goto wawi men réglande probléme ji amen ɗi no o ko neɗɗo fewtuɗo ni Allah subhanahu wa taala ni ko hombo woni komojo illa man safiya nafsahu ko hombo woni komojo ha hewtiti ha wiwɗo ko annabi ibrahima addi kon faalaka ɗum ko hombo woni komojo ha hewtiti oɗo ayi ita woni goɗɗo ƴetti deftere Allah nde no janngude anda ko nun Allah faala bon janto inde Allah a wi on oɗo ko komojo o kañum anda hiiri weeti alhamdulillahi rabbil alamin ara eɗen tori Allah go ko wiide ko ngaro Allah waren fof meɗen haray Allah yen woni komoɓe ɓe anda hay hunde ay ƴetten deftere Allah nden jangge onon hande ça fait ko ɓuri jakinde kadi noon ko ɓuri jakinde kon ko neɗɗo innuɗo jokkuɗo ko moƴƴi kon tun nanta hino sabite tawi wola ay siko jiwa ko yiɗa on hino tiggino watti hoore mum yummirawo ay ayata ɗo suddiɗo hino watta ɗo peeji raɓɓuɗuɗi no wirta ɓandu mum hara si julɗo fotti e mum e hoore kala holɗo susatamo tegude yitere ananta fi on hino wowle hino sabite ay déjà ko on woni star jo ko on woni anduɗo ko fewndi hande wonande ɓiɓɓe men suddiɓe ɓen
ko wawde ƴettude coñcol wirtowol wo hande ko on woni grand star ko on andi ko fente ko on woni ko darete ko on andi ko fewndi ay on ay wana auzubillahi wana auzubillahi en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu en fewnana en ay Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma yudillu bihi mana ma zarada bihi kasiran bihi Allah subhanahu wa ta'ala inni yudillu Allahu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira o yingal misal alqur'ana sunna Allah subhanahu wa ta'ala hino fewnira sabu ɗum yimɓe heewɓe himo magginira sabu ngal misal ɗon kadi no yimɓe heewɓe sari neɗɗo on si a kati ki andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala haala himo fewnira ma sabu ɗum si a lundi kadi sari Allah on hiɗa majjira kadi sabu ɗum ɗon yo dellu bihi yahdi bihi mo fewnira ngal misal kasiran hey yo dellu bihi hino magginire sabu ngal misal kadi yimɓe heewɓe honum wa ma yo dellu bihi Allah subhanahu wa ta'ala wi o magginirta ngal misal noon illa al fasigene sina yaltuɓe e ley konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol yaltuɗo e ley konngol Allah subhanahu wa ta'ala o kon woni majjuɗo sabu nelaɗo amade sallallahu alaihi wasallam o wi mi acciri on alqur'ana e sunna jemma majji ne wawa ñaloroma majji si a ƴetti alqur'ana ñalorma kew a jangimo e si a ƴetti alqur'ana 3 heures de matin a jangi a tawi fof makko ko goto jemma makko ne wawa ñaloroma makko ay majjata alqur'ana on sina o majjinɗo hoore muɗum ay kono so inni hino majjira sabu ɗum ko heewi no fewira kadi sabu alqur'ana on heewɓe en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en ay majjata noon sina yaltude ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala en ibuduni wala takfurini rewelam wata on yeddam si a wakkile ke noon sa wakkile ke noon yeddugol Allah sali ke rewugol mo bon ko an andi ay ko an andi laawi ɗin ko ɗiɗiti imma sakiran wa imma kafuran ko goo a yetti Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗi a yeddima ko ɗiɗiti goɗɗum ala ton bon a wawata hiɗa jaɓi Allah hiɗa sali Allah hiɗa sali Allah hiɗa jaɓi Allah wawata wonde ay a wawata naɓudude laawi ɗin ɗiɗino impossible ay wawata gasude ay Allah subhanahu wa ta'ala wi ay allazina ɓen yanquduna komɓe woni ko homɓe mana ko homɓe woni yaltuɓe ɗeftare Allah subhanahu wa ta'ala nden allazina ko ɓen yanquduna ɓeno firta ahadallahi ahadi Allah ndin min baadi misaqihi ɓawo ɓe aadodede ay ahadiji ɗin hino ari ɗo ɗiɗi nde Allah subhanahu wa ta'ala nde o taguno baba adama o wallinimo bala himo soora wonki kin e makko o ƴett kala wonkiji ɗin fof o ƴettodono ɗon ahadi ay o wi alastu bi rabbukum o wi ene wona min jeeyon qaalu bala ayke o ay wa anta rabbuna wonkiji ɗin fof ƴettodono e Allah subhanahu wa ta'ala garanti hi peleti Allah ko an jeyme effectivement ko noon woniri ko hombo ari adna ɗo o wi wona Allah jeyimmi ko hombo ari adna ɗo o heɓi goɗɗo go wiɗo adduɗo mo adna ɗo hara wona Allah subhanahu wa ta'ala ndin aadi ɗo wonkiji ɗin fof ƴettitino ɗin Allah subhanahu wa ta'ala oni ay o wi ɗon i'buduni awa rewelam min Allah wala takfurini wota on yeddan wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagiral jinnaji ɗin e men si wona yo rewam ay o taggi asama o taggi leydi o ƴetti hoolare nden o halfini asama o wi asama o miɗo faala majjirde ko wiyete confiance hoolare asama o wi mi jaɓali ay mi jaɓali ko wiyete hoolare kon hene mettifi ay asama on woni ɗon ay o ƴetti hoolare nden o jonni leydi ndin o wi leydi miɗo faalama halfinde ko wiyete hoolare kon confiance leydi nden inni mi wakkilaki Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti hoolare nden jonni neɗɗanke o wi kadi noon neɗɗanke hino heewi toñugol ay innal insana la kafura neɗɗo on ƴetti garanti kañum reway Allah wawatamo yeddude mana
asama on e leydi ndin ndi wi'aali ɗi salaki mana ɓiyugol ƴettata hoolare ne waɗi woni leydi ndin walla asama o jedday Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi asama on ka mahano o woni ɗon koye leykol ngol Allah subhanahu wa ta'ala o woni leydi ndin waka zalika ay leydi ndin waka zalika bon ha hande leydi ndin kadi woni ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala jamirin kon ko ɗum ndi woni e waɗude asama on waka zalika bon leɗɗe ɗen waka zalika malaika ɓen waka zalika ay ko neɗɗanki on tum wawi darade yedde Allah subhanahu wa ta'ala wa izi qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kono قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك أي bon nde Allah subhanahu wa ta'ala wino tagude neɗɗanke ka leydi kono malaika ɓen wiwno ɓe wiwota taguton banu adama ko yedde manen malaika ɓen ɗo meɗe rewdema men yeddatama ndaare malaika e ɗuɗude kamɓe ɓe yeddata Allah subhanahu wa ta'ala ay o yafalu ma yu'maruna ko ɓe yamira kon ko nimmine e gollude mais neɗɗanke on tun suusi darade yedda Allah subhanahu wa ta'ala bon jon noon nde o taguno baba adama o wallini bala himo soora wonki kin o ƴettoduno ɗon e wonkiji ɗin fof garanti keji baba adama kono safe neɗɗo ko wona e wolere ɗe kon sanani ne wolere ɓadu gara e neɗɗo o janggali o yurnaki bindi ɗin o sikka joni ko tindi e taali alqur'an o woli ɗum ko la pos alastu bi rabbukum ene wona min jeeyon wonkiji ɗin fof seriti keji baba adama an Allah ko an jeey men parce que ko an tun tagi men aduna ɗo a kafida e taggol men hay e gootito ndin aadino ɗon hakkude ɓen e Allah subhanahu wa ta'ala kono kay neɗɗo si a ari ɗo si a firti ndin aadi ɗon ya anndu a londiki aadi ni hakkude men Allah subhanahu wa ta'ala a yalte hara a yalti e ɗoftare sa ari ko aduna ɗo a ɗaɓɓi goɗɗum goo ko so in sine e angal waɗugol dewal Allah subhanahu wa ta'ala ya anndu hara a yalti e ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala ayi ndin ɗon ko goo ɗimmitel muɗum aadidi neɗɗon ƴettanta banu adama ɗimmo mum aadi si goɗɗo ari landika ma ahadi an e goɗɗo son ƴettoti aadi aw fuu bi ahadi kum hunne aadi di ƴettotoɗon ɗi ƴettoduɗa e banu adama ɗimo ma on ay kaariya miɗe faala ya wallan hunde kaariya ari ñalande kaari so andiɗa heɓe feere wallugol on tigui hunnu so on tigui ari aadi ko aadiru ɗon kon hunna si andi heɓata feere a tigui tigui ene feere ɗum ɗon heɓata ko fes hara ƴettanali on tigui aadi julɗo si andi julɗo si a ƴetti aadi tun haray woni farilla e hoorema hunnugol ça c'est obligatoire andi farillaji ko ɗiɗi ko farillaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala farlu maɗin e farilla mo farduɗa hoorema innal ahadi kana mas'ula aadi fodore ko landetete ɗum ko hunnete ɗum si a ƴettani julɗo ɗimmo ma ahadi waɗante hunde kaare ƴettanimo ahadi yo tawde nde ahadi ndin no firtoyo wonde no firtoyo haray dalilu kadi no holli ko firti ahadi ndin kon hara wona jalkotugol tun haray wona ka jalkotugol tun sina ɗum haray woni yaltugol e ɗoftare aray ɗum koye almande naafiqi yagal Allah subhanahu wa ta'ala ini no jeeya e mande naafiqi neɗɗon si tawi woni o fodi o hunnata fodore makko nden o lunnoto fodore hay ɗum ɗo kay haray neɗɗon kadi ko duwaɗo wattante ni ɗum ɗo yiila moƴƴa ay andi ko ɗum inden to wona wigol ton komi julɗo woni goɗɗum julɓe jalo hande woni fodude ahadiji ɓe ronka hunnude aadiji maɓɓe ɗin fuɗɗande min o wonɗo e wolde ɗo ay inchallahu rabbi mi waɗante hunde kaari inchallah bon haray bon kaari no wadde haaju hunde kaari janggo e fof meɗen koyen fottore inchallah en fof meɗen en fottoyay toon o huccirta toon ay bon julɓe jalo bon julɗo si a funni ko yo wonu hunnowo ahadi eyyi julɗo ko yo wonu hunnowo ahadi sa firti ahadi tun jeeyaka e julɗo yagal ayi ko ɗum waɗi so inni allahzina ɓen komɓe woni yaltuɓe e ɗoftare allahzina ko ɓen yanquduna ɓe no firta ahadallahi ahadi allah ndin min baadi misaqihi ɓaawo ɓe aadodede aadiji ndi ƴettuduno ɗen e Allah subhanahu wa ta'ala e rewaymo hara en yeddatamo ndin ko aadigo kono kay si en ari aduna ɗo e ronki rewde Allah subhanahu wa ta'ala en andu haray en firti aadi ndi ƴettuduno en e Allah subhanahu wa ta'ala ndi ay ɗon noon haray ko musiba goo ay ɗimmitel muɗum aadiji wonɗi hakkude men enen jule ɓen ay
ko hulata goɗɗo o ko hulata goɗɗo, ko hersatamo ko hersatamo, ko anduɗa a hunnata kon, ko anduɗa heɓata feere kon wota a nunnanmo, wota a nunnanmo. pullo Fuuta inni wo ta goɗɗo yarir ndiyan kappe sabu hersa, ko anduɗa heɓata feere kon wota nunnan on tigi. wa yaqta'una hiɓe firta ay ma amara allahu konko hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiriɓe bihi e muɗum, ay jokkagol en ɗan e hunnugol ahadi, hiɓe firta an yusala nde ɗum jokkete, wa yufsiduna hiɓe bonna fil ardi ka leydi. ay angal hunnugol aadiji mana hiɓe bonna ka leydi. ay wa yaqtawna hiɓe taƴa ma amara allahu bi konko hunde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri an yusala yo jokke, wa yusiruna e bonna fil ardi ka leydi. Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum o wini ulaika ɓeɗo humul khasiruna ko kamɓe woni perduɓe. ay kamɓe woni perduɓe. kono kay e jaka goɗɗo si a woni firtugol ahadi ko hunde joginde musiba, ay ko hunde wanda musiba. andi ko ɗum yewtu ɗum inde nanen mana poyen mana bakkatum fanɗo kon ala. joni dari Allah subhanahu wa ta'ala o wi e jaka ay allazina yanquduna ahadallah, firtoɓe ahadi Allah ndi min baadi misaqi ɓawɓe aadodede. wa yaqta'una hiɓe taƴa ma amara allahu bihi konko Allah yamiri an yusala yo jokke. wa yufsiduna hiɓe bonna fil ardi ka leydi. o wi on o wi ulaka ɓeɗo humul khasiruna ko ɓe woni perduɓe. e yo e jaka neɗɗo firtowo ahadi ko neɗɗo perduɗo. ha holɓinaki joni noon julɓe jelo hande wona e aadodede, julɓe jelo hande wona e aadodede salo respectude ahadi ndi. julɓe jelo fuɗɗonde mi wonɗe wolude ɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en, fewnana en, woni en hunnoɓe ahadi hara sen aadodama tun en hunnay. ay en hunnay hara wona hara nde piiji ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirta. hiɗa aadode ɗo desida hi a hunnay oron ka huwade, kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala ara himo andi, himo andi. si tawi woni ko mana ko angal hoddirgol Allah subhanahu wa ta'ala hadi ahadi ndi hunne, e tawi ni ko an ƴettuɗo ahadi ndin sali hunude ndi, hara kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi. yo taw noon hara aadi ndi nden no firto wonde no firto ko ƴettuɗa ahadi ko yo taw hara pellet wona e anno yema, wona e jalkotugol maɗa, hara ko Allah subhanahu wa ta'ala ne hoddirali yo aadi ndin yondi laato ɓaara ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirta piiji ɗin, hara wona sabu jalkotugol. ay Allah subhanahu wa ta'ala wi kayfa ene ko honno takfuruna wawirɗon yeddirde billahi Allah, ko honno wawɗon yeddirde Allah. wa kuntum on laatinoki amu watan hari ko on mayɓe, hari on ala aduna fes. kono no wirɗen noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala no wir noon ɓawa nde o tagi baba adama o waɗimo kake mana o ƴetti wonkiji ɗin fop o waɗi hakkeji baba adama o ƴettete ɗon ahadi e wonkiji ɗin. ene wona min Allah jeeyi on, wonkiji ɗin fof seriti hi Allah ko an jeeyi men. o wi ko honno wawɗon yejdirde Allah hara o latinoke ko mayɓe fes. fewdo a jibinaka, fewde a alano fes, on saari fima wowlete, hara fima wowletake, on say ko a kontaɗo ko a mayɗo. kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde o tagguma o adduma aduna, o darnoma o wi mi yamirama sina fiya a rewa min Allah. kayfa takfuruna, ko honno wawɗon yeddirde billahi Allah. wa kuntum on laatinoke amwatan ko mayɓe fa ahyakum o wurniti on. fewde wonno on alano fes o wurnitiri on honno tegagol on nene moɗon nene moɗon tego on sowo on jibina ɗon aron aduna o waɗa wonki e moɗon o wurnitiri on sabu ɗum ɗon. par ce que fewde ko on tegaka tege nene moɗon ka sowaka nene ma sowaki ma aron sa kontatake neɗɗo, aron say ko a mayɗo ko wonki yala e maɗa. o wurnitiri on sabu taggol on waɗana on wonkiji. ayi summa yumitukum, ɓawa nden o taggi on kadi o addi on aduna ɗo o waɗani on wonkiji, summa yumitukum on say kadi o wara on, o wara on. ɓawa nde o wari on kadi noon summa yuhyikum o wurnita on kadi o immintina on kadi. summa ilayhi on say noon ko makko kanko Allah turja'una woni ko ruttoto ɗen en fof meɗen ruttoɗen
ara en darnoɗen yeeso makko kanko Allah subhanahu wa taala o lanto en golleji meɗen ko honno wawirɗen yeddirde Allah subhanahu wa taala kayfa ko honno takfuruna wawirɗon yeddirde billahi Allah wa kuntum en laatinoke amwatan hari ko e mayɓe hari ko e mayɓe fa ahyakum o wurniri en saabu taggugol en adda en aduna ɓawde o taggi en o addi en aduna kadi summa yumitukum o waray en kadi summa yuhyikum on sey o wurnita en kadi summa hooti ilayhi ka makko kanko Allah turja'una woni ko ruttoytoɗen kono wayirɗen yeddirdemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e hoore ndi aadide ɗi ƴettorde ɗo fof o lantote en ndi o wi kadi do kala mo hunnali ahadi ndin yo andu hare ko jeyɗo e perduɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnan en hunnugol aadide ɗi ƴettorde en Allah subhanahu wa ta'ala ɗi huwallazi ko kanko woni on Allah khalaqa lakum taganɗo on ma fil ardi dendalngal ko woni ka leydi kon jami an fop piiji jelu hande ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagani waɗi ɗen ka hoore leydi ɗo ɗi wonɗen e utiliser ɗo gollira faaleji meɗen fino gurdam men marsira piiji jelu hande hande ko honnum pihun taga kon Allah subhanahu wa ta'ala tagani en addi ka hoore leydi ɗo kon ala e gollitirde ilandema e ndiyan addi e lekkum addi e yiite ndi leydi ndi wonɗen e hoore muɗum hande ɗo bon ko nafoore honno ndi wodani en ñande be ñande piiji ko Allah subhanahu wa ta'ala tagani en kawre aduna ɗo kon fof hande ko nafoore wonere en hiɗen gollitirde ɗi fino gurdam men yaara yeeso fino avenir men yaara yeeso ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi huwa allazi ko kanko woni on khalaqa lakum taganɗo ma fil ardi dendalngal ko woni ka leydi kon jami an fof ɗum ɗo fof ko fimen enen Allah subhanahu wa ta'ala koko Allah subhanahu wa ta'ala taggi adi aduna ɗo kon fof ko fi makko ko fimen aduna on e ko woni aduna kon fof ko fi meɗen o fi honnum ha wawi rewdemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hay ɗum ɗo fof jonitemo haqqi on fof jonitemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no wir noon alastu bi rabbikum ene wona min jeeyi on wona min Allah tagi on addi aduna wona min Allah wurni on ene ɓawde wurɗon wona min Allah subhanahu wa ta'ala kadi warata on ene ɓawde mi wari on mi immintini on wona mi landito on golleji moɗon ɓawde mi landiti on golleji moɗon ni wona min yoɓata on wona min natata aljanna wona min natata yiite ko honno wawɗon yeddirdata min Allah subhanahu wa ta'ala kono neɗɗo on kay mom e haray no hani ka on tigi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Allah subhanahu wa ta'ala inni ñaawe hoore moɗon addini mi ñaawde on innahu ala nafsi basira neɗɗo kala no humpiti alhaali muɗum juge hoorema aɗo Allah subhanahu wa ta'ala jugudema hay jugugol hoore muɗum laɓɓina hoore muɗum awi darangol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala no wonani neɗɗon importante bon ene yomi darti hoore an ene ko honni woni waɗande Allah subhanahu wa ta'ala est ce que lan kibude fi nomi heɓira moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala nde est ce que hilan darani fi koko Allah subhanahu wa ta'ala addiri lan aduna ɗo est ce que hilan wattani fi ngal dewal Allah est ce que hilan janngude alqur'ana ay est ce que hilan wadde ko moƴƴi hilan jokkade enɗan ɗum ɗo neɗɗo on fof neɗɗo eno haani e rentade ñaawde hoore mum adi o darade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ñaawoyamo ay o inni ko kanko tagani on ko woni ka leydi kon fof summa stawa on sey kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fotodiroy ila samai ay faade ka samaw fa sawwahunna ay o fotodiri ɗi sabu a samawati jeeɗiɗi asamawuji jeeɗiɗi asamawuji wa huwa no kanko Allah bi kulli shay'in e dow kala hunde alimun kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko anduɗo e dow kala hunde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko anduɗo ko waɗi so wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa iz qala rabbuka o wi
andutu joomi ma wa isi qala rabbuka joomi ma wa isi qala rabbuka tumande joomi ma wi anno lil malaikati wonande malaika ɓen o wi innino min dey jaa'ilum mi waɗay fil ardi ka leydi khalifa lontodirayɓe ɓeno lontodira ka leydi ton wa innino min jaa'ilum mi waɗay fil ardi ka leydi ton khalifatum ɓeno lontodira qaalu malaika ɓen ɓe wi a taji'alu a waɗay fiha ka leydi ton man yasfiku dima'a ɓeno rufidira hebbidira ƴiiƴe ɓeno ittidira wonkiji wa nahanu no minen nusabbihu laka maɗen laɓɓinanma an Allah subhanahu wa ta'ala bi hamdika sabu yettugol ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗo ɗaɓɓineɗɗanke on no wi'iri noon mana ƴettugo aadi ndi aadotoɗen e Allah subhanahu wa ta'ala ndi aadi nde aadotoɗen e makko no wino alastu bi rabbakum ene wona min jeyi on malaika ɓen ko ɗum kamɓe ko ɗum ɓe andi malaika e marde doole bon kamɓe hiɓe andi pelletti ɓay ɓe andi pelletti hiɓe andi fiyaki maɓɓen ko lutodiri e Allah subhanahu wa ta'ala hara ɓe jama e perde ɓe no kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wiri nanen noon wa yagtawna mana mana hiɓe lundo ahadi Allah nde wa yagtawna ma amara Allah bi an yusala wa yusiruna fil ardi kala firtuɓe aadi Allah ndin wa huwa min al khasirina ɓe jeyama e perduɓe malaika ɓen ɓawde ɓe andi ɗum ɗo jaka hiɓe andi hi ko dewal Allah ngal tum wawata ɓe nafude aadi ndi ɓe ƴettoduna e ahadi Allah ndin ha hande kamɓe koye mission Allah subhanahu malaika kañum koye mission Allah subhanahu wa ta'ala woni ɓe yeydata Allah so Allah subhanahu wa ta'ala wi dare hiɓe dari so wi waɗe hiɓe waɗude so wi acce hiɓe accude ala kamɓe malaika koye hoore yamiri Allah subhanahu wa ta'ala wi ene noon Allah subhanahu wa ta'ala wi rewelan wota on yeddan wiwɗen jamais ay wiwɗen enen en wakkilakirewgol Allah subhanahu wa ta'ala eɗen suusimo yeddude ay ko ɗum malaika ɓen imposi noon wa isi qala rabbuka tumande jomma wi anno lil malaikati wonande malaika ɓen innino min jaa'ilum mi waɗay fil ardi ka leydi khalifatan lontodirayɓe qaalu malaika ɓen wi a taji alu e a waɗay man yufsidu ɓen ɓena bonna fiha ka leydi ɓen ɓena bonna ka leydi wa yasfiku dima ɓeno rufidira ƴiiƴe wa nahanu no minen nusabbihu bi hamdika meɗen subbinhinade saabu yettugo ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗon gaddi sudaka meɗen laɓɓinanma manam mi rewete men yeddatama qala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi hon o wi innino min a'lamu miɗo andi ma la ta'lamuna hunde nde on anda honnum mo anduno heɓotono kadi araɓe ko aduna ɗo e banu adama ɓiɓɓe adama ɓen wawiɓe komo wona malaika ɓen juste wakkiliɓe rewgol Allah subhanahu wa ta'ala jonita haqqi Allah on e hoore no laaɓiri pos haɗa yeddata Allah subhanahu wa ta'ala wallahi no wodi ka wadde ɓe suusata yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yeeɗu misik Allah zarati hiɓe renti e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓurgel e fandude ɓen no heewi ampaga hey te woni hara ko ɓen ɓuuri fanɗude kono hino woodi ɓe susataka Allah subhanahu wa ta'ala yeddete few 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 ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wino innino min alamu miɗo andi ma la ta'lamuna hunde ko on anda wa allama adama kanko Allah subhanahu wa ta'ala o andini adama al asma'a inde ɗen kullaha ɗe fof majje ɗe fof majje summa arada hum on say o weɓiti ɗen inde ɗon alal malaikate hoore malaika ɓen fa qala o wi an bi uni andinelam bi asma'i haula'i inɗe mon ɗen in kuntum si o laatike sadiqina ko on gonguɓe mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawo tagi baba adama o wallinimo bon
o teddinirmo kanko baba adama o teddinirmo honno e hoore malaika ɓen fiye ɓe ara ɓe sujjanamo ay ɓaawo ɗum ɗon o teddinirmo honnu e wi karama koɓe goo malaika ɓen e hoore muɗum tawi woɓɓen tun ɓe anndanɗa hoore maɗa hay inde maɓɓe ɗen ɓe annda ɓe andidira ɓe wondi kono hay goto anda inde oya ayi e wi maɓɓe karama koɓe goo ko inde maɓɓe kamɓe malaika ɓen wonno hay tawi hay ɓe andidira inde maɓɓe ɗen Allah subhanahu wa taala yamiri yo kanko baba adama yo andinɓe inde maɓɓe ɗen e ɗengal karma koɓe goo ɓe maaki mana ko piihoy gollitir koye aduna yankohoy koy ay gollitir koye aduna koy mana ko waytata wona himpare mana piihum kun goɗɗo wata gollitirde aduna ɗo tun ay mana piihoy goɗɗo wata gollitirde aduna ɗo wano matériel hoye aduna kala ko tawata piihum goɗɗo wawi gollitirde aduna ɗo tawata hara tawi ɗum ɗon ɓe anda mana ɓe anda ko wiyete paani hum bon ɓe anda ko wiyete miran hum ko waytata wona ɗin ɗon piiji ay kanko baba adama o yamiri malaika ɓen yoɓe mana yoɓe ɗumanno malaika ɓen mana yoɓe manno inde maɓɓe ɗen mana yo yeeto ɓe ɗin piiji ɗon ay mana wona paani hum e tenirkum mana piihoye matériel o gollitirete ko aduna ɗo koye tun mana mo kala o inna ɗum yo yeeto ɗum inde muɗum ko honno innete oyna ɗum ɗo ko paani hum eyyi ɗum ɗo ko keri hum o yeeti ɓe piihoye mana matériel ko gollitirte aduna kon tawi malaka ɓen ɓe andano ɗum ɗon fof eyyi o andini ɓe bon ɓe andi e jaka malaika ɓen e jaka tawi hino woodi gandal goo ngal ɓe andanɗa hoore maɗa ngal ɓe andano tawatara ko ɓiɗɗo adama wata ɓe andinde ɗum ɗon o teddiniri ɓe ɗum ɗon ko ɗum kanko o fuɗɗori ɗon o wi mbiɗo andi hunde nde on anda namo jama tv neɓata hara lere men on yona inchallah rabbi neɓata heddano en ɗo wona 5 minutes 10 minutes a maximum ko ɗuuɗi o ɗum wawi wadde 78 116 82 38 e dans 5 minutes wawi waynodirde ko ɗum woni lere men on yoni ɗo ha fayda feƴƴiti ɗum wawi wadde 78 116 82 38 dans 5 minutes wawi waynodirde so Allah lanɗo en jaaɓi ay mana o teddiniri ɓe ɗum ɗon e tawde kadi kanko Allah subahanahu wa taala himo anduno no malaika ɓen wakkilori noon ƴetti ahadi nde tawde ɓe andi kamɓe si tawi woni hi no Allah subahanahu wa taala wi'iri noon ɓawo nde banu adama on ari ka aduna ɗo o wi banu adama si tawi woni wakkilke yeddugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni hiɗa suusi yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ha woni haray yaltukale asama makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yaw ha tawata hara ha hara heɓay leydi goo ka daroɗa yedda Allah subhanahu wa ta'ala hara wona leydi makko ndin kanko Allah subhanahu nde itindi yaw ha heɓa asamawo goo hara sa tigguitti a heɓay asamawo goo mo daara hara wona asama mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mahi on sa heeɓi ɗum ɗon haray daro ɗon yeddamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ayi ɓawo malaika ɓen de ɓe andude ɗum ɗo ɓe tawi solution on fof kamɓe ɓe wawa yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wa yafaluna ma yu'maruna kamɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tun ɓe gollata eyi bon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓeɗo malaika ɓe mana o wi miɗo andi goy ko ɗum o wini inni a'lamu ma la ta'lamun miɗo andi hunde ko on anda aduna wooda yeddoɓe langoy wooduya e saliɓe yeddilan fes min Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde min ƴeeto de maɓɓe ahadi ko min kadi woni ko tagui ɓe ay nde tawde kadi kala yedduɗo lan pellet mi lettay on tigui mana ko aray ko yiite jahannama wodanimo o wi miɗo andi woodoyay toon kadi rewɓe lan jaɓoyɓe ɗeftare Allah subhanahu wa ta'ala jaɓoyɓe rewoyɓe en Allah subhanahu wa ta'ala heɓoyto ay bon ɓe suusata yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala fes ay ɗum ay o inni mana miɗo andi hunde ko on anda ay Allah ma adama asma kullaha summa faqala o inni an bi'uni andinane bi asma'in inde man inde ha ula iɗo peji ɗin kuntun so laatike sadiqina ko on gonguɓe o addi piiji ɗin fof o holli malaka ɓen tawi ɓe anda tawi ko baba adama wata andinde ɓe inde ɗiɗo piiji eyi qaalu malaika ɓe mbi subhanaka laaɓal wodanima an Allah subhanahu wa ta'ala
la ilma lana gandal alana men illa ma allamtana sina hunde ko andinɗa men innaka nan Allah antal azizu antal alimu ko an woni anduɗo alhakimu ko an woni ñeñuɗo e golle maɗa nam Jama TV ko ɗum woni haray lere man en yoni haray tan tum wona Adama Mumini telema garan yofu no wodduno ko landi vendredi feƴƴuɗo fi honno fi haqqe wondigal onon inchallah ɓay tan on hino raɓɓiɗi en aroyay e muɗum hiɗen andi ko yewɗenanen kon goɗɗo fof goɗɗo déjà ilandema ka ɓe ma taw ilandema ka ɓe ma ko ya hulu haqqe maɓɓe on andi joni exemple ɓeygu ma mo jombuɗa aɗuɗa ha galle ma on hiɗa mari haqqe makko kan kadi himo jogui haqqe ma hay hiɗi heewi bon hino jeewa e majji andanɗa hoore maɗa ɓeygu ma a teddinay mo jonnamo respect en tant que ɓeygu ma a teddinay mo jonnamo respect ɓeygu ma a piyatamo piggal ngal andanɗa hoore mana an e ɓeygu ma ko satti o ko satti ko satti o ko satti ko piggal ngal woni dernier solution ko piggal ɓeyni ko satti e ɓeygu ma o ko ɓeygu ma ko adi kon taw kon ɓeyni ko ya yeenumo ka ay ko ya yeenumo si o jaɓali ɓe wi ɓeygu ma taƴoɗamo ko baldi taƴoɗamo si o jaɓali ɓe inni après piyamo noon kadi hara wona piggal barminay ngal ay wona piggal feɗɗugal piggal saria ay si o jaɓali haray hande kadi solution on tigi tigi haray ko yon pottodiri ay bon haqqeji wonduɗi on ɗin kadi ɓeygure nden fof honnum Allah subahanahu wa taala ko ni ɓeygure ma nden si a ñaami koɓe ñaamo si a waali ko heɓe waalo bon mana kipaɓe jonitaɓe haqqeji maɓɓe ɗin bon si i wi ɗon ko wiɗen nanen kon haqqe wondigal haqqe kawtal ko waytata sigaɗin ɗon piiji a andi si a kawtiri sa mana kawtal haqqe kawtal woni mana ko ɗum neɗɗo ko wiɗen nanen kon heɓugol imanu billahi ko ɗum ɗon wawata andirde piiji ɗin fof par ce que siɗa wondi e kawtal ma na fiya darɗa ɓuuriɓe moyen lorraɓe nelaɗo maki la darara wala dirara wota a lorru wota a lorru o gandi no wodduno goɗɗo goo sonnajo goo fewdo jamanu nelaɗo tawi o ñallay horude o wala juulude jaman fof ko ɗum andirimo hay ɓay o maayi nelaɗo maki ɓeni ko honnum anduɗon e o kawtal makko ngal ɓeni o meɗen anduno e oɗo o neɗɗo moƴƴuɗo o walayno o ñallayno horude o wala juulude mode golle moƴƴuɗo ko ha hewtoɗe ɗo ñallugol horugol wala juulude ɓe maki ko honno wondirno e kawtal makko ngal ɓeni ɗon noon hay uji zara hay mo lorrayno e kawtal makko ngal de kawtal ngal ka o lorrayno ɓe nelaɗo maki o hiya fi naari himo ka yiite ay himo ka yiite e jaka goɗɗo kay mom ay ko juulata o ko ɗum waɗi so min no neɗɗo hiɗa wona hara hiɗa janggigoy hiɗa janggiɗa yurnata deftere a jangga e bimbi e kikiɗe a juulay kono wallahi si ɓernde nde moƴƴa bon si ɓernde nde moƴƴali tun kara han julde nde nafiroyte ay kala han ko jangata kon nafete ay oɗo o ñallay horude o wala juulude kono tawi o lorray kawtal makko ngal nelaɗo maki hija finnaari himo ka yiite ay kono haqqe wondigal komo kala andi ko honnum wondi e ɓeygure mumen ngala komo kala andi ko haqqeji honnum duwa yonotude ɓeygure mumen hiɗa gollude o yimɓe hulu haqqe maɓɓe exemple joni a yiyaɗo joni wona patron ɓe goo hiɓe ƴetta ɗo joni wona golloɓe yiyaɗo patron no udditata ɗo entreprise himo mari golloɓe gollowo kala mo mari feere yoɓugol mo 50 000 sakki lewru bon oyna ko 20 000 o yoɓata ɓe ay hara on 20 000 kadi si lewru mayi ko karamɓe hettirta ɗi hara mo marnore feere yoɓugol mo 50 000 100 000 ay kono wayna ko 20 000 hara si a daari on mo inni ɗon ko 50 000 o yoɓata ɗum lewru hara on ñallal ngal ko gollata kon hino adanaymo fayda 50 000 faami ɗum na hulugol haqqe noon exemple ɗo joni hande ka wonɗen ɗo ene woodi ɗo hande safere ɓen ka wonɗen ɗo heɓe manifestade fi salaire bon sa calcule ɗo otowal gotal ko natata ɗo kon e nder journée c'est des millions mais fi yoɓe 50 000 lewru ko probléme mais ɗum ɗon wona hulugol haqqe ɗum ɗon wona hulugol haqqe gollowo noon
eyi wona hulugol haqqe golloɗo nelaɗo maki ko woni julɗo haqqan si tawoni o gollanimo ha o gayni ɗo yo lakkere makko nden lannu ƴarude koye tawara yoɓimo salaire makko woɓɓe golle ɗo ha lewru ma e hettugo salaire maɓɓe ɗin ko probléme bon ça fait donc mo kala andi ko honno wona e gollodire ɗen ko ka hiɗa mari ɓe wonɗa gol wumɓe gollande ɓe wonɗa yoɓude par lewru woni ko golle nder suudu woni ko golle bitiki ko golle magasin ko wonɗo e doginandema auto ko chauffeur ma tout mais neɗɗo on ko ya hulu haqqe on tigui ko ya hulu haqqe on tigui goɗɗo hino gollandema ko fanɗi fanɗi wo lewru e nder journée on sa calcule golle makko ɗen o nadante 50 000 mais si lewru ndu maayi yoɓugol mo 50 000 ko probléme mais an a hulali haqqe joni exemple 50 000 yeɓatamo salaire lewru ñallal ngal tun o nadante 50 000 mais 30 jours on ko jeli wo maayi nadande ha ahe ko noon woni ka ɓey guure ko waytata sika ɗen pijere ko noon neɗɗo on ko yo hulu haqqe bon mo kala no andi ko haqqe honum duwa yonute musidɗo muɗum e haqqe kawtal hara andi guel wonali lorrowo kawtal bon e ñawgol musidɗo muɗum bon mana lorrugol kawtal ko waytata sika ɗin ɗon piiji ɗin fay no metti sifade no yaaja kono inchallah e gartoya e ɗum ɗon kadi hara inchallah rabbi ɗen wawi darade ɗo eɗen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah subahanahu wa taala hinno e Allah subahanahu wa taala yafan en bakkatuji meɗen Allah fewnana en fewnana en ɓe guureji men ɗin ɗen toro Allah subahanahu wa taala ɓe Allah subahanahu wa taala ƴettiti ɓen fof o taala ko yiiɗa ɓe yarla yaafa si ƴettita enen heddiɓe wurde ɗo ɓe yo Allah subahanahu wa taala yiiɗi en yarlo en si tawi so ƴettita en eyi so ƴettita en yo taw hara ɗen yiiɗa yarlade o ƴettita en mi torki Allah fatikaniɗo sallallah alih w sallam Allah firtane en arsike haɓɓana en kata danda en Allah yata danda en kata e kasara danda en saabu gagne e bone iblisa umati rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan azaban nari aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله